neza abana be. Abisirayeli bari mu Egiputa bari bazi yuko Imana yabataye, ariko ibiyeretse ibakura mu buretwa ibajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki. Iracyaduhetse ku mugongo wayo kandi yavuze yuko tuzarinda dusaza, ikomeje kuduheka kugira ngo itugeze ku mugambi wayo. Iracyaduhetse ku mugongo wayo kandi yavuze yuko tuzarinda dusaza, ikomeje kuduheka kugira ngo itugeze ku mugambi wayo. Ku mugongo w'Imana harimo ikinyenga, mu mbabazi zayo harimo ikinyenga. Nubwo ibibazo ari byinshi humurira guhetse, agahinda ari kenshi ntabwo yagutaye. Niyo yahetse Aburahamu yananiwe, yagaburiye Eliya yananiwe, Hana mu mugongo maze aramwenyu, tuwari ingumba byaye karindwi. Iracyaduhetse ku mugongo wayo kandi yavuze yuko tuzarinda dusaza, ikomeje kuduheka kugira ngo itugeze ku mugambi wayo. Iracyaduhetse ku mugongo wayo kandi yavuze yuko tuzarinda dusaza, ikomeje kuduheka kugira ngo itugeze ku mugambi wayo. Iyo Mana ni nziza, hari igihe iguheka maze ukananirana, ukarambura amaguru nk'umwana urushya, igasimbagiza ikaguhendahenda igakomeza umushishi. Ibonye kwizera kwawe kubaye guke, irasimbagiza igakomeza umushishi. Ibonye kwizera kwawe kubaye guke, iracyaduhetse ku mugongo wayo kandi yavuze yuko tuzarinda dusaza, ikomeje kuduheka kugira ngo itugeze ku mugambi wayo. Iracyaduhetse ku mugongo wayo kandi yavuze yuko tuzarinda dusaza, ikomeje kuduheka kugira ngo itugeze ku mugambi wayo. Iracyaduhetse ku mugongo wayo kandi yavuze yuko tuzarinda dusaza.